Orang nung ber movie hianin zo sanga part kala atir chuan a haraga ti ve ma se kahan zo don chu hei experience tam tak kan nei pha loen ve thau don ne hi H1 lo ki ma kan ya chuanin he movie horop nung ber a hianin Dr. Daniel Part karon changa kan movie hi amunom do na in lo en ve thau don ne cái hi Jason kan ya chuanin he film a hianin comedy part karon la chuanin kan soi ve reng tin hi Amor Beauty Salon ten min sponsora chuan mai ba ka chuan ka dress hi nin ilar kan ten ya chuan he film hi amunum ilo ti ek ka be ya Kamin chu Mary Lawat Media tuna hian Republic Bank thanga kan omeka he horom nung bera hian Fifi role chang tunu role thakaron te ya he film hi huno meeting ngai ka be se ya ina u thir be cheu don ya Hello, RJ Miki kania. Hey, zanin hianin for nung berti kan premier dona. Amunum don le hata hianin ke ma hi zola ti ro kala. In lo enanga amunum in ti cheu ka base yo. ke hi gaming chu zual te khol string ania he film hianin comedy part kan la ka character kung yangin karon langa mun min tingi kan be se in lo en ve vek don ne he Laldon Pui DP kania horop nung ber script writer hi kania he story hi MA kan kalaya ka sia nia maro chu script movie tura kan sia hi chu kumina ania ka ngak lel to MA ma director ma Melody G fa naite malak na in movie aron chak tur hi ka ngak lel MA mani in zavai ni lawen chodon ya Atlang lian zong te kania he film horop nung bera hi supporting role ka leve a amunom in lo ti ve nge ka be se chỉ bây ule edit đầu xong cái này à mi horop nung ber film mà hianin Pokemon role cái là cái chỗ nên he film hi in bay xe anh muốn nó bằng ilo em better don ya gaming chu Oliver zo na siama nia horop nung bera hian supporting role ka play a film mi mu min ti e ka be se a chu bangin ngoi te lo en ve thau don nia gaming chu vanal thara nia he film ma hian supporting role ka play a ka vania kai chu abarte nia minus boka he film hi tan chu na hlue me mani loen ve vek turing ka so ma cheu Kaming chu Mary G fa nai nia he film ma hian supporting role ka play a fighting scene depo tlem te oma chan film hi mu no mi lo ti ve nge ka pe se hai he film ma hian ke chu DOP ania chuan a film hi adang lam me adang lam na han soi tok mai la love story trailer brand sang ain kola chu en tu te pon no mi ti nge hi ka ring tlata in lo en thau don ne ti kan soi ve kaming su lu te nia valen tu pui ka nia chuanin he film ma hian in pin ni lem ka changa chuanin he film hi in lo thir ve vek don ya coming to gospel at law nia hemi film horop nung ber hian so lampang character hi ka play a chuanin hemi hian run moi app sa hian en thei no dona zanin atang ilo en ve theu don ya